आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव केंद्र की मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी मालेमदा हुजिक थेंगनरिबा ख्वाइदगी मरुओइबा सिंगनबसिंगी मनुंगदा अयिंग असाव होंगलकबा सिसु अमनी कोविड-19 की अनोवा वेरिएंट ओमिक्रॉन छंदोरकलिबा सिखि येंगलगा मणिपुरदसु ngasiदगी कोविड के अनोवा चना कांगलोन चटनरगनी अमसुंग कोविड के ओइना खोदोंग थिनिंगाई ओइरेबा लेबाक सिंगदगी लाकबा इंटरनेशनल फ्लाइट पैसेंजर तरु कोविड पॉजिटिव ओइरे ओमिक्रॉन वेरिएंट ओइब्रा हाइबा खंगदोकनबा जीनोम सीक्वेंसिंग की दमक लेबोरेटरी दा थाखरे लेबाक असना कोविड वैक्सीन डोज कोटी चामा यांखै यौना कापनबो हनरिङै चैरक असिदा अनोबो कोरोना भेरिएंट सिंग थोरकले हाइरिबसिना अमुका सुनुंग नांगबा पोकहले फिबम असिदा इखोइना ताबिरिबा मियामदा हेक याबा मकै अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकबिनबा अमसुंग अतोपा मियोसिंग वैक्सीन कापदा मतेंग पांगमिनबा अपील तौजरी लाइचत असिदगी ngaktoknaba chamba thawung ohma si inbiu face mask supiu phut taruke social distancing thambiu mai mit amadi khut cha chengna hamdokpiu COVID-19 ga mari leinaba e pau singi damak national helpline number sing 01123978046 amasung 1075 ta aduga manipur gi helpline number na 038524116668 amasung 1800345381 ता फोन तोबियो हौजिक मपुंग ओइबा पाव केंद्र की मपाल थौरम राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन हाइरी मालेमदा हौजिक थेंगनरिबा ख्वाइदगी मरु ओइबा सिंगनबसिंगी मनुंगदा अयिंग असाव होंगलकबा सिसु अमनी हाइरिबा सि थेंगननबा अमदी कोंगननबा भारतना खोंफम चेतना लेपली ngarang nangi New Delhi da Council for Strategic and Defense Research amasung Hans Seidel Foundation India anina sinduna numin inigi oina chathagadaba regional stakeholder conference da mantri asina mahagi wahau dokta wafam asi phongdokkibani mahakna hai South Asia da ayinga saw honglakliba sigi matang da region asigi lebak singa amato oina masi kokhanaba thabak tawba tangai phade hairiba lebak sing asina honglakliba inga sa sigi chapchaba maram adu thidokadabani Sri Ranjana hai Bharatna yumlo nariba lebak singda matam matongi thengnarakpa khudungchadaba kayada mateng pangduna lagli masiga loinana tongan tongan ba thaurang kayaga loinana ayinga saw honglakliba si thengnana bagi wakhalonda thabak tawminari मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंगना हाइरी राज्य सरकार लमदम सिगी HIV AIDS कर सागोनने हिंगलेबा मियोय सिंगदा मखोयगी एंटी रिट्रोवायरल थेरापी ART हिदाक सिंग युमथोंग द फंगनबा चलिबा डिसेंबर था सिदगी थौरांग तौरगनी वाफम सिंगारांग मालेंगबी AIDS नुमित का मरी लेनना इम्फाल गे अहानबा मणिपुर राइफल्स ग्राउंड पांगथोकबा तौरमदा फोंगदोखिबनी मुख्यमंत्री न मखाताना हाई HIV AIDS का सागोनने हिंगलेबा मियोय सिंगना ART गी हिदाक सिंग मतम चाना फंगदबगी वाकत के लैरी मसिगी यंगलगा सरकार ना मखोइदा हिदाक सिंग असि युमथोंग द चतुना फंगहनबा थौरांग पाइखलकपनी थौरम अदुरा राज्यपाल लागनेशन वर्क्स मंत्री थोंगाम बिस्वाजित राज्य की चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भूमलुंगमान बाउनम अमसुंग मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हवम रोसिता सु सरुक याखी राज्य की थाकता पांगथोकपा मालेंगबी एड्स नुमित अदु मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी न सिनबनी थौरम अदुदा मुख्यमंत्री अमसुंग राज्यपाल अनीना स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM की स्टॉल सु इंसिंखी जिरीबाम केंद्र की ओइना स्पेशल समरी रिविजन ऑफ फोटो इलेक्टोरल रोल इसिंगनी कुनिथोय का मरी लेनाना हियरिंग था सिगी तरुक तगी तरेट फावा पांगथोकलगनी हाइरी ताबिरिबा पावसी कासबानी फालदगिनी मालेमगी लेबा खरादा कोविड-19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन छंदोरकलिबा सिगी यंगलगा मणिपुर दसु ngasiदगी लाइचत असि लाक्सिननबा अनोबा चाना कांगलोन चटनरगनी हाइरी वाफम सि राज्य की हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना ngarang लम्फेल पाता लेबा RD विंग कॉम्प्लेक्स ता पांगथोकखिबा पावगी मिफम अमदा फोंगदोकखिबनी COVID-19 की अनोबा वेरिएंट ओमिक्रॉन छंदोरकपदगी लौरकपा चेक्सिन थौरांगी सरुक अमा ओइना ngarang भारत की वांगमदगी लाकबा इंटरनेशनल फ्लाइट पैसेंजर सिंग टेस्ट तौबदा मियोय तरुक पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे
खुदोंग थिनिंगाई ओइबा लेबाक सिंगदगी लाकपा पैसेंजर चामरी हुमफुद्रा तरुक टेस्ट तौबगी मनुंगदा हाइरेबा मियोय तरुक असि तोंगान तोंगानबा राज्य सिंगी एयरपोर्ट ता टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइबा थेंगनारखिबनी पॉजिटिव ओइबा सैंपल सिंग अदु मखा ताबा जीनोम सीक्वेंसिंग की दमंग मरी लेनाबा लेबोरेटरी दा थाखरे मणिपुर ngasi phongba pause singi maru oiba pau singi dama hauji Jogendrajit Thokchom laire Jogendrajit thagachari nei ngasi Manipur da phongba pause singda ngarang malengbi AIDS nuit pangthokhibi pausing phongba thengnare Churachandpur jila da phongba Jogjam today pause da District AIDS Prevention and Control Committee na World AIDS Day Churachandpur gi sign out hall da pangthokre hai ba headline da pau ma yaure pau si Manipur Express da su manaba headline da phongle Jogjam today pause asigi atoba pau amasu Jau Presbyterian Church sign out ki tarani pansuba conference ngasi digi Lailam being the Pangthulni Haina, headline to the Pongli. Jila Asida Pongba Tuba Pauche, Maswan Thirda, Marjati Oina, Kwaidi Chauba, Demolition Independence Church of Indiana, Masigi General Assembly around the Horaga, Tang Manga Pobada, Mawaife Village the Pangtupi Pau Yauri, Masigiluna Pauche Sida, Lakaduriba Rajagi Mikalga Marie Lenana, Fair Zone Amasung Churachandpur Policena, License Gunsing Police Station da, Tingalakadam Ni Haiba Headline da, Pau Mafongli. Pau si manaba headline da jila sigi atopa pauche nisin tuhil tu da su yaure jila sigi atopa pauche Manipur Express ta ngarang accident thopagi pau ama yaure masigi headline na songpi amasung Person Moon Village anigi marakta tata 407 ama accident thopagi thodokta chahi tarahumdoi anga ama siri haina headline tori masigi loina na pauche asida Churachandpur Traffic Control Police na ngarang tongan mafam tarahumdoi da traffic sign khinkre haiba headline da pau amusu yaure Hauji akoi Tamelong jila da phongba pauche singi headline da lagnasi jila asigi Ganfiu Melda Tamelong Edisina Tamelong Taxi Owners Association da taxi vira hanthana naba khangan khre haiba headline da pau ma yaure pau asida hauji Tamelong dagi Imphal phawda taxi bhara lupa 4 amadi Tamelong dagi None phawda lupa 350 launa naba khangan khre aduga taxi singi anowa parking mafam su pirkhe haina palli Atopa jila asigi pauche Thokchom da ngarang malemgi S numika mari lenana pau ama yauri masigi headline asina haujik Tamelong district ta AIDS na naraba mioi punna chama marfu humdoi leiri haina headline tori pauche asida Joint Tribe Student Association na Tamelong gi chain eba lamgi boundary sing semdong nanaba thabuk lokhalagani haiba headline da pau amsu yauri jila asida phongba the Tamelong Times ta ngarang jila asigi Longdi Parbam Village ta maina yumama tumna chakre haiba headline da photo golona pawam su yaure Senapati jila da phongba Hills Holbin Express ta Don Bosco Maramgi NSS na malengbi H numit pangthokre haiba headline da pawam yaure pawsi asida N Kaishina Jumi Village tagi Barak Turen phawba samnariba Agri Link Road semjin kre haiba headline da pawam su yaure masigi loina Indo Naga Pistok asigi khwaidigi maruiba stage yaure Nagaland CM haiba headline da pau musu yaure Imphal da phongba pauche singda ngarang malemgi AIDS numika mari lenana rajyagi mukhyamantri Nongthumam birena yum da tha asidagi ART gi hidak sing HIV AIDS ka sagonana hingleba mioi singda phangalagani haina phongdokhi wafum adu pauche singda fajana yauri pau asi Sanalebak Ireipak Pongnafam Naharonggi Thodang Sangai Express Manipuri People Chronicle Imphal Free Press amadi Huelan pau pauche singi ahalaba lamaida iman manaba headline tawduna fongle masigi lorena ngasidagi hauna COVID-19 gi anoba variant Omicron gi yenglaga anoba channa kalon channel gi haina ngarang rajya gi health director Dr. K Rajona paugi mifam da phongdokhi wafam adu pauche singna fajana coverage story nayani Thagachari Jogendrajit Loisilakpada COVID-19 dagi ngak thoknaba vaccine kapthokpa face mask supa phutaru lapna na leiba khutchama di mai mitaru tanana thamba haiba achamba to hongsinga singang na chatpinaba amuk ananing singjari aroiba da maruiba pau amu hana Kendragi Mantri Dr. R.K. Ranjana hairi malemda hojik thengnari ba khwaidagi maruoiba singnaba singi manungda ayinga saw honglakpa asisu amani COVID-19 gi anoba variant Omicron chandoragliba sigi yenglaga Manipur da su ngasidagi COVID ki anoba chatna kanglon chatnaragani amasung COVID ki oina khudong thiningai oiraba leibak singdagi lakpa international flight passenger taruk COVID positive oire Omicron variant oibra haiba khangdoknaba genome sequencing gi damak laboratory da thakre paulojare